sekunjalo bafowethu, sekunjalo. Ubona nekhamera ishintsha, abathini konje or uthimba oshintshayo obamhle. So izinto zinjalo ke guys, lapha eMidrand ke namhlanje lapha eMidrand very, very high.
Good friends. Oh, yebo. Ekoloyi. Oh, kunesipaji lutho, kunesipaji nasifana. Akulula ukuthi ngivalelise. Oh. Sesihambe nepipe lami. Funa nje ukukhuleka nje kancinci bafowethu. Ningumfana omncane. Thi ndenze kanje. Yeah. Babethu mama ngeke ngiyalenza. Ngoba thuza wamathiza ngakhe makhona. Ngizwa ngazama mayimdali ya. Bangona ngakho. So kunjalo nje bafowethu. So njengoba benzisho zisithi bapeyinta kahle kodwa ngeke she. Ndibashayela izandla. Anibheke nje isandla esoba sihle njani. Until last benithi mina ndiyipeyintile. So dafumana ukuthi plus painting andiyazi ke. So la benifake i-construction, you can see paint ukuthi ismart njani. You can see ukuthi ismart njani. First day ke since bepaintile yazi kaloku mawuloku busy kusukela babe paintile kuse Midrand ke la bafowethu iMidrand le, this is America. You have to respect it. Inhle inje mntaka baba njengoba niyibona nje njengoba nje niyibona njengoba nje niyibona akulula ukuthi ngivalelise baba i-main bedroom ke la kula benilala khona ke la lingusimba i-TV yami ihlala la bed yami ihlala la shawa kasimba ke le mfana omncane mfana waseGoli
Ngithatha ipipe lami bafowethu. Egcwele amandiya ke lana. La kule complex lenikuyo. Efikela kungu-black nondiya. Eyamandiya asile bafowethu. Hayi amandiya ndawahlonipha asile. Yabona xa isuka ivulwa lidlozi yenza kanje. Ayibanjwe. Isuke ivulwa lidlozi. Ephinde futhi yovala lidlozi wenza nje nethi kanje. Kumnandi ubadlozi khali na. After yayishiya uyishiya yodwa. Imitrend ayishintshi. Akulula ukuthi uthini baba udokotela? Uthi ayikho indoda ehlala kokwayo. Eyo inkwenkwe. NgesiXhosa inkwenkwe eyo. Inkwe. Aphinde futhi ahambe olobona. Athathe le mali bekufanele ukuthi wakho umkhukhu noba akhe nje one room. Athathe oma leyo ahamba yolobola ngayo. Ngoba kufunwani usokhula sonke. Endaweni yokuthi umuntu bekufanele uyacinga uba le mali le bekumele uba ndiyokwakha noba iroom ekhaya. Ndiyokwakha noba ngumkhukhu. Hayi mina ndifuna xa sendisakha mina ndakhe indlu engcono ukudlula lena ekaSimba. Uyayibona ukuthi indaba iqala phi? Kanti izibusiso ziqala pha emkhukhwini.
i-blessings ziqala nje emkhukhwini, uqale wakho umkhukhu uma ushintsha usithi hayi lamafestire sofuna we-aluminium, so manje ukwazi ukubona ukuthi istina ngu7 rand mawusaqala. Xa uloku la uqala khona ukuyiqhela lento le uyenza ngoba lithi uzoyenza uzuyiqhele kula khona sekuqala ke sekuvuka umzi ke lapho ke. So uqala uba ne-language ka10 million nanga amandiya lindiya lo mfana hayi amandiya ndiwathandisisa uyayibona. Mawusuka pha emkhukhwini andithi boloku ushintsha uthi ufuna ukufaka amafestire aluminium, ufuna ukushintsha umkhukhu wakho uphole ungashisi kakhulu, qede pha bese ukhumbula isitini esinye ngu2 rand, esinye ngu5 rand, esinye ngu7 rand, esinye ngu9 rand. Yabona but esika9 rand anikasiboni. So uyaqala nje kancane kancane, avela uNkulunkulu akubusisa akunikeza ibhondi, bakuhleke bathi indlu le ohlala kuyo uyayikweleta, bakuhleke bathi imoto ohamba ngayo uyayikweleta ngeyakho. Yabo, akunamuntu bezokunikeza eyo moto ngeyakho ngoba nalo axelela bengazukunikeza ngoba naye uxa kwezi ingxaki zakhe ezokuxelela ongathi yena yonke into i-right. Uxa kwezi ingxaki zakhe obese uqala khona apho ngokancane kancane. Yabo, uyothi mawuthi pha mhlambi ngelakhe yakho 5 years 10 years hayibo senemize emininzi kanga kanti usebenzisa ntoni? Ukuhlakanipha, awusebenzisi ukuthi sokhula sonke. Uyomangala ukuthi uSimba mina ndisenomntana oyi1 empilweni, ubona nje kwazi intoni, you must secure the bag first. Impilo yanamhlanje idura kakhulu guys, very expensive, very expensive. Cabanga, yabona lana ungayibheka lendlu lena uthi uno10 room, wena uchola ukuthi u10 room wakho awenzi ngisho nekota yalendlu le ngoba intoni? I-location. Yabo, ngoba ngenzeka kubuno 10 room nje uhleli le engazi bakuphi. Yabo. So indaba injalo bafowethu, indaba injalo guys. Yeah, akulula ukuthi ngivalelise yazi amandiya angicaphukisela into eyi1. I-India always xa libheka umuntu omnyama livele licingela ukuthi lingcono. I hate those people ngoba inkinga thina ngabanye sinedlozi. Kungenzeka ukuthi uNkulunkulu ukwenze ukuthi undazi and uchola ukuthi ekundazini kwakho uzokuxhaphaza ukundazi kwakho, ucabanga ukuthi uyondelela. Uyayibona? So yeah, WhatsApp bafowethu kunento kanje abantu banifonela ngendaba yebhengela. Nalapha ku-WhatsApp nijongile indaba yebhengela bafowethu, kudala ndiyicacisa. Cela ukuthi nibukele ama-video wami, cela nje simple ubukele ama-video wami xa usukuthi wena ufuna ukwazi ngebhengela. Simple. Ibhengela ndiyasho ngoba first guys, yazi lo muntu nibuza umbuzo olulu ukuthi Simba ibhengela liyonceda na ngesandla esibhlungu. You understand? Ibhengela lokunceda ngesandla esibhlungu because first ibhengela ndilisebenzile. Secondly, i-copper ine-energy yona self, but i-problem i-energy ye-copper ayifani ne-power. Mendisebenza ngepower ndisuke ndigqosha esosilwane eso esenza ukuthi sometimes uchola ukuthi emagxini akho uva ongathi uyasindwa. Sometimes nisuke ndilungisa ngisho namadlozi wakho xa uziva ongathi uyasindwa ngoba akumelanga uziva ongathi uyasindwa. It's not normal, ayikho normal. So ibhengela lisebenza kakhulu, lisebenza nje kakhulu. So i-copper idila nje ngesanyela. Xa unesanyela uchola ukuthi into temporary. So mawuzazi ukuthi wena mhlambi lento lena kukhona nje ukusindwa abafethu ongekho normal. Kukhona nje ukusindwa ongekho normal ochola ukuthi noba sowuthi uphumule but uyeva man kunento enisindayo akho normal lokho futhi akho right. Thola i-copper
ikhopha iyo zokubonisa emaphupheni ukuthi mhlawumbe kanye into yedlozi le eyenzakalayo, mhlawumbe into yedlozi okanye mhlawumbe uthakathi. So izinto zibanjani manje sanesilwane. Isilwane kakhulu sihlala lapha emagxeni manje sanesilwane. It's not about ukusebenza nzima isikhathi esiningi. I-pain is not about futhi stress. Khona i-pain ye-stress. I-pain ye-stress iba la kule ndawo isikhathi esininzi phakathi nje lapha emqolweni nikwazi ukuveza ifundo yakho iba la kwendawo. Eyokusuke kuyintoni kuyi-pain ye-stress noma mhlawumbe yokudrive kakhulu or eyomkhathalo. Mawuziva la usindwa la kwendawo isikhathi eside kuba sisilwane noma mhlawumbe kuba ngamadlozi. Kuba nenhloko futhi ochola ukuthi umuntu iyamshaya kanti inhloko isikhathi esininzi siziyeke imigraine imeningitis intoni siziyeke kunenhloko nje echola ukuthi yambi imshaya umuntu nje kabuhlungu omnye agcine efaka amalapha amlendo amalaphu amhlophe abanye bagcina befaka amalapha amhlophe but still inhloko yakho iyaqhubeka iyakushaya uboza kusimba. Ikhona into endikunikeza yona oyifakayo uya understand ingakho ndithi into zami ndisikhiqiza kancane kancane ngoba zizinsebenzo most yazo. So ikhona into endikunikeza yona oyifake engenze into ndiyibize ngegama because okopiwe ndiyabazi bayathanda ukukopa bakuthanda. So secondly ndikunikeze mhlawumbe ibhengela xa ungayifaki lento le ozoyifaka lana ufaka ibhengela. Ibhengela izokuprotect. Ibhengela bafethu kusebenza spirit. Akusebenzi nje ama-energy kuphela kusebenza spirit when comes to ibhengela. Uyayibona? So into esebenza kanjani ukuthi ubani uthini wena uflowa nobani hayi indaba yakho bafethu. Hey guys hayi indaba yakho as long bengakuphakeli bakuphakela cha. So indaba zinjani mawusebenzisa ibhangela izinto nje ezinatural eziphysical kufana ngike ndiva abantu bekhuluma ngesilonda. Isilonda sikhona isilonda esecancer sikhona isilonda ngokuhlukahlukana. Yabona izilonda nje ziyakuphatha ngokuhlukahlukana. Kusho ukuthi when comes to indaba yesilonda is very simple. It's very simple because isilonda ngisho no doctor basilapha khona sisihlula udoctor manje ke ningajuli ngazo nje but nje kuyafana. So izinto zinjalo guys when comes to ibhengela nezinto nje ezikuphetheyo emzimbeni because kunento umuntu angayi-understand kusebenza spirit. Spirit sami kumele ukuthi sicommunicate nespirit sakho. Uyabona ukuprotecteka komuntu ngamadlozi wakhe. So kumele ukuthi esami spirit sikhulume nama spirit wakho. Kumele ukuthi esami spirit sikuprotect. Uyayibona ke indaba yepower ukuthi ingenapi. Indaba yepower nje ingena lapho ingakho mina idlozi lomuntu kubalilo elisuka noba umuntu angaba mkhulu athini kubalilo elisuka lize kimi. Omnye athi uzondelela uNkulunkulu avela unbless nje. Ndikhumbula xa nizophiwa iplaza eCarltonville vele ndaliphiwa nje. Ndaliphiwa because omnye wayicabanga ukuthi ungcono ethi yandelela kanti udlalela ezitshene ezifayo. Thina sinoNkulunkulu thina bhuti omdala kunjalo nje. So ibhengela bafethu kusebenza spirit as long iproblem yakho ake sibuyele kwindaba yesandla. Ibhengela xa ngaba wenziwe ioperation kuthiwa isandla nasi siphukile khohla ukuthi uzofaka ibhangela uphole. Khohla mntana sekhaya hamba futhi uyonithuka mawufuna hamba futhi uyothetha whatever uyithethayo. Khohlwa but mekuyimetha spiritual ongayi-understand yo wena othi hayi mina simba nikhule niphathwa inhloko ndikhule mina ndimongoza niphuma igazi ngempumulo thatha ibhengela but ungazi uzophula isandla obese uthi simba ngicela ibhengela losipholisa isandla sami.
ungazonya. Simple. Yabo, ingcono nje ndikutshele nje record lilisete libe straight ukuthi ungazonya. Uyabona? So isebenza njani ke sini? Mina ngidila ngezinto ezispiritual. Andili ngezinto eziphysical. Izinto eziphysical nje ukuthi uphukile. Andithethi mina ngoba uphysical bokuphathwa inhloko. Makuthiwa uthi can I buy and wear it? Uyayithenga mavusana but iproblem yayo kunabantu endiyeni ngabafuni ukuthi bayithenge. Hayi wonke umuntu ukuthi wamkelekile but ungayithenga ndibese ndikutshela ukuthi before uyinxiba wenza kanje nakanje nakanje. Uyabona ne? So kuba nabantu endibatshela but ngizokutshela uma sesikhuluma ke because abantu abaninzi bayawazi umcimbi webhengela. Ibhangela ayithengi namhlanje uyigqoke namhlanje. Ungayenzi o mistake. Ibhangela uyayi-introduce emadlozini wakho. Ikhona indlela endiye ndikutshele ngayo ukuthi ulayita amakhandlela amabini mo introduce ibhangela uphinde futhi uphatha amanzi uphatha u2 moyo introduce ibhengela. Ulayitela amakhandlela ushisa impepho mongumuntu wempepho mara monganguye umuntu wempepho because abantu ba believer ngokuhlukahlukana noma ungayitholanga impepho okwakunankinga ufike nje uintroduce ngamakhandlela amabini namanzi no2 nesinemfu. Isinemfu esisisebenzisayo sithi yinsu. Isinemfu esisisebenzisayo uyasi-introduce mayithenga namhlanje uyigqoka kusasa. Kwenzela ukuthi ukwazi ukubona imikhuba nemigilingwane. Uyabona? Andithi yeah. Oh, benthinga abantu bami sebefikile. Benthinga abantu bami sebefikile but sebezofika. Akukho ukuphumula. Yabona mawusagcwele ukudlala. Hey Simba. Enye into engayenziyo bafowethu endiyibonileyo ukuthi abantu bayithanda bafowethu. Mawuthenga ibhengela andikunikeze isiprofetho mahala. You know ukuthi ngondizala eMidrand ndiya drive endleleni. Kunomuntu onifonela ukuthi mina Simba nifuna ukuthenga ibhengela ngicela isiprofetho. Ngizokuprofetha njani di driver especially namhlanje iSaturday phile eJoburg bafowethu. Andiphile eCakwase Joburg amaphoyisa everywhere la. Everywhere. So anamali yokubribe ngoba le call yakho lena ayinifakeli imali. Wena Sive okokuqala unibuza ngokunyanga uyazi kwasawena udinga ukunyangwa kwasawena. Usive lo. Usive udinga ukunyangwa first and uhambe buza mina ukuthi linyanga nini. Mawuhleli mina Sive nizonyanga nini mawubhekile. Ndizwama ndonyanga isigodlo. Yasho kanjalo enye inyanga. Yasho kanjalo enye inyanga. Ngentindibisa. Yayibuza yona le question kungenzeka kuba futhi nguSive lo abuza endwezi. Uthi unyanga nini lo online. Mawucinga ndizonyanga isigodlo mara Sive. Ungazoniphambane wena udinga ukunyangwa wena Sive. Uyakudinga nje ukunyangwa nje kwasawena. Yebo. Hawu. Yo. Hayi abantu bayathetha guys. Ingakho singekho personal bafowethu. Uthi show boss uMr Lawrence. Awu ndiyabonga bosso yamina. Uyayibona ukuthi indaba ihamba njani. So uSive ngicela ukuthi nje aze sigodlweni. Kwenzela ukuthi uqala umsebenzi wokunyanga. Otherwise if awuza sigodlweni anozixayikisa ngesigodlo. Lithi lapha nesigodlo ori ndiyofuna umuntu ukuthi nibizela ama client namhlanje anigula apha enhloko Sive. Anigula. So anizelanga emhlabeni ukuzolapha nje kuphela. So indaba injalo ke guys. Indaba yebhangela injalo nje. Hawu awucabange bafowethu ungabe ucingana nokunyanga uhamba ngomnyonyovo kanje. Into ongayibambi nesteering mawusendleleni uyazi le moto nikhona ukuthi ndihamba ndiyi1 ndihlale le back seat after imoto ibi ku freeway that time or ibi ku driveway ibizihambela nje
ndihleli ngapha kwi-back seat. I-Ford bafowethu very soon izobe irisha i-level ye bathi intoni le moto le yase-America, iyobe irisha i-level ye-Tesla. Le moto lena bafowethu you will never, yabona uma uhamba ngayo ngisho noba ngathi uhamba ngo-200 asoze ushayise uhamba ngalo uyaxoka. Kuyoba ngumuntu osuka azokushayisa, but wena ukuthi ushayise uhleli kwi-back seat kungenamuntu ngaphambili, kungenamuntu, wena uhleli lena emva. Ayishayise nangemistake le, incami imensi. Ngisho noba ngabe aseyifike kwidonga ethi izoshayisa idonga iyamansi. Wena sive sibiyele kuwe. Nanguthidi ya uthi we ngafika late. Athi uvusi athi ihlangana kanjani ibhengelo nenduku kamkhulu kobaba. Ibhangela kusho ukuthi into endi-creator kahle ngepower nayo ihlangana kakhulu. Because ibhengela phela ukhumbula ukuthi apha ndila ngemimoya, so uma ukhuluma ngemimoya usuke ukhuluma ngamadlozi, usuke ukhuluma ngemimoya ehlukahlukeneyo. Khona imimoya emihle, khona imimoya emibi, didila ngayo kwabhangela. So ibhangela, that's why uthi moyithathile uzobona uzobona izinyanya zakho, ingelosi zakho, yabona. Athi ngifike late angisazwanga info ndiyaqala ke le info ngebhengela. Izinto zihamba njalo nje njengoba nibona. So ibhangela nje into nje kusho ukuthi nje khonapho sidila nje ngemimoya. Sidila ngemimoya. Nikhumbule xa nizoprofetha ngongizwe, sibiyele kungizwe kancane. Xa nizoprofetha ngongizwe ndiye ndathi kufike umkhulu wakhe, wafike wandibalisela indaba zikangizwe. So ibhengela nje sidila ngomoya, uyabona ngezinto ngamehlo enyama ongekuzibone. Ibhengela ijule kakhulu, ijule kakhulu bafethu. Ingakho nisithi ibhengela ungahamba uhambe uyifanise ngisho nezitars zase-ZCC, ngisho nentambo yamandiya ebomvu, ungahamba uyifanise ngisho ibhengela ijule kakhulu guys, ijule ngendlela esisimanga. But ukuthi mina ndiyinikeza abantu ngendlela yami, because nentambo yamandiya, ngikhulumela le yamandiya, ngikhulumile abantu abamnyama. Le ntambo ebomvu yamandiya u-original kunendlela umuntu anikezwa ngayo. Kakhulu xa ngaba benikezwa elinye indiya like landhlebela lathi eyantambo kahle moyinikezwa inikezwa ngesiko. Kusho ukuthi kwenza umcimbi xa uzofaka eyantambo kwenza umgidi nje omkhulu xa uqeda bakufaka eyantambo. So izethi ke yona because of imega sheshi ikhipha ngendlela yayo eyayo. So mina kwibhengela xa nikhipha ibhengela because of ningusimba ndilikhipha nje ngo-1.5 nje kuphela, anisokolisi lapho. Xa niqeda ndithi ukuze ukholwe ukuthi lento le ufuna ukuthi yenzeke izokwenzeka ufunani, ube sonitshela wena uthi hayi Simba ndifuna kanje nakanje ukuze nikholwe ukuthi lento le izokwenzeka. Ishayile? Okay. Ke labuhlanu. Namlinda abantu abanifuna ukuthi itsophe. Yeah. Okay, kunabantu abezayo. So athi uvusi athi kwamele ngithole inamba yakho, ngifuna ukucaciselwa kabanzi, nginayo mina ibhengela lekhopha. Ibhengela lakho vusi alinawo amandla njengelami. Ibhengela lakho wena uthenge nje ikhopha, uthenge nje ikhopha, alinawo amandla njengebhengela lami. So ibhengela lami li special ngandoni, ilive yami ingacini bafethu masonile ngapha ngaseshajini ndizama ukushaja. So ibhengela lami ubona nje ngathi linamandla because of ndilisebenzile
because of i-rituals endizenzileyo for elo bhengela elo, uyabona na. So insebenzo endisebenze ngayo ibhengela isezingeni kakhulu, isezingeni kakhulu. So that's why ibhengela lam ndikwazi ukuligaranta. So elakho molifakile lakho ibhengela olithenga esitolo asoze uligaranta ukuthi lizokwenza umzekelo ukuthi ukwazi ukuthi uprofete, asoze uligaranta uba lizokuprotecta. Kusho ukuthi angewugarante nokuthi lizokublessa likunikeze umsebenzi ube nenhlanhla yemali. So umahluko between ibhengela lakho nelamu ngeyo, yabo. So elami ibhangela ndiyakwazi ukuligaranta mina, that's why ngicharge 1.5. Elakho ulithenga ngabo 50 rand, ngabo 100 rand, ulithenga ngabo 10 rand, uyabona. Because of wena uthenga ntoni, uthenga ikhopha, awuthengi amandla wekhopha, awuthengi ibhangela elenzelwe ama-rituals. Uyabona i-different yethu. I-different nje injalo nje. So vusi uthi kuyazwakala injalo mntana sekhaya, injalo. Amabhangela amaningi kakhulu andifuna ukuqhatha but akanamandla and maningi. I-problem yawo akanamandla. Uyabona mina ngelami ibhangela I can guarantee success emntwini yenzeke. Ngebhangela lami I can guarantee ukuthi uzoba successful, ube successful, uyabona. So ingakho ndiye ndithi umuntu ndicela ukuthi aye egroupini ayozivela ubufakazi, uyabona. Ingakho ndiye ndithi khawuye egroupini uyozivela ubufakazi, ngoba ezinye izinto xa zithethwa uyosucabanga ukuthi umuntu uyadlala kanti umuntu serious, uyabona. Saxoba umlomo nje bafethu kuyi-weekend kwenzakalana. Wayesixoba umlomo kuyi-weekend. Athi uTD, athi xa unabantu abadala ungayinxiba yini le bhengela mkhulu, ngeke ikuxabanise, asoze ikuxabanise mntana sekhaya. Eyami ibhengela ndiyisebenza ngoNkulunkulu, ndiyisebenza ngedlozi. Andisho ukuthi ndiyisebenza ngoJesus noma ndiyisebenza ngecawe ethile. Ndiyisebenza ngoNkulunkulu, ndiyisebenza ngedlozi, asoze ikuxabanisa. Ndinabantu abaninzi mntana sekhaya, ifana nje nomuntu ophila nabantu abadala. Umuntu onabantu abadala udifferent, noma yena angekayibone idifferent yakhe, but umuntu onabantu abadala nje udifferent. So nebhangela yami, eyami ibhangela idifferent. Yo ebafethu ziyarasa iplane lana, kuyasho ukuthi umuntu unyana use-Midrand. Phela i-airport ayakhwa nje noba kuphi, uyabona. Ingakho nemikhukho ozochola uba iseca kwe-airport nje ixhasile. Anytime xa bekhumbule, anytime ungabhori abantu base-airport, anytime xa bebhorekile bayisusa omikhukhwanyane, bathi thatha imikhukhu yakho iye le elokishini le ezantsi, yayiwa. Impilo yemali uxola. So athi uyuza phaya, athi molo Dr. Simba kwakhona, siyabulisa khehla lami. So ibhengele lami li different nje lapho bafethu, and abantu abaninzi bazame kaninzi ukuyifigure out indaba kaSimba. Ndiyakhumbula ukuthi xa ngiqala uku-introduce ko-New Life baze basho bathi siyolithenga. Omnye athethe ndaliphiwa ngumkhulu wami, ndaliphiwa ngugogo wami, ndaliphiwa ngubani. Elami li super different because I can guarantee ngafaka istempu nesignature mina kwelami. And uma ucabanga ukuthi ndigaranta into ingenzeki, umamela ubufakazi babantu abaze bazothatha ibhangela baze benenkinga. Abazanga abantu ngoba kuthiwa bajabule,
bajabule or bafuna ukutesta or whatsoever baze benenkinga bafike bazisho inkinga zabo. Ubufakazi babo ndinabo abaninzi, abantu abaninzi baze benenkinga, uyabona. So niligaranta lapho. Sawubona user. Sawubona Dr. Simba, kunjani? Siyaphila ma siyaphila. Cela nje uvele ngevideo nje sifuna ukukubona. Yo, hayi ke khama ndime kakuhle ke ngoku. Enda uma ngakahle. Okay. Hayi ke ndizovela kakuhle. Okay. Okay. Ndizabona ngumuntu wonke mos. Ya sifuna ukubona sonke nje. Ndingumuntu wena ongathandi uvela kwezinto. Ndinguma sanele ikhethi athi uthidi. Okay, ngiyezwa mkhulu. Ikuphi igroup ye-testimonies? Eastern Cape mna. Okay mama, okay. Eastern Cape, but what's going on? Okay. But I think ingangena apha kule make yokuqala ngicofe phela ukuze ndivele ezi apha make. Okay. Thina ngavumi ke ngoku ndivela apha ke. Ividiyo yam 10 inanzikile eLand. Okay, ake sophinde sikubone okanye uzothi moyithola ke ya ungabuka ukhuluma nje. Okay. Ngoba lapho enibalindile bangane bangena anytime. Okay. Okay. Ndangena apha kuba I think ndangena by chance, I don't know, but I was so interested xa ndingena apha kwi-conversation. I think ndangena kuthetha wena. And then I think I was the first one ukuthi into eyandinika omdla kuba uthethe ngoNkulunkulu. I've been told by many people that ndinemadlozi ne. Ndisakhula nje. Then it's something that I know, ndikhule ndiyazi. But yabona mos abantu abatsha in denial, then you grow up kokwenu nikhulele enkonzweni, then you see izinto, you say izinto and then they happen, you see izinto, vision and they happen. Then ndangena ke ngoku kule nantsika yakho ndizirastele nje apha endlini, and then I was so intrigued and interested, and I like inantsika yakho yonke into in fact ngawe. For the first time. Ndiyabonga. Izandla zidlula ikhanda for wena. Ngiyaqala ukuva umuntu empilweni esithi uthanda yonke into ngakho. For the first time, and I wasn't even offended when you say about the Christians, Christianity, abantu abathi bayakholwa, because I know the experience. I've been there. I've seen it. I am a Christian. Ndiyakholwa. But you are saying the truth. Bungathethi into engekho, because eba umuntu uzawuthi ubuthuka. I don't know wazabeka kanjani. I don't want to offend anyone, but what you said was the truth, because abantu abaninzi, especially abantwana bethu, baphumile ezinkonzweni because bekhutshwa ngamakholwa. Abantwana bethu bayanxila baphume ngaphandle because bakhutshwa ngabantu abangamakholwa ezinkonzweni. Then they don't abayazi uba mabayephi, because le ndawo sibathumela kuyo zabazali yile bana bakhutshelwa ngaphandle kuyo. Then baende besiya kwezi nkonzo batyisa ingca, batyisa idum, bathenteni. So you were saying the truth, because abantwana bethu badestroywa zicawe ekuthiwa kuyo kukho amakholwa. So what you said ngalamini was the truth. Then kuze kutsho kusiphiwo sabantu abadala and the gift onayo, and ndiyayivuma, unayo igift kakhulu, ndiyayivuma. Ndiyabonga. Hayi thina futhi ndidlulisa isandla ekhanda. Hayi but ndiyabonga kakhulu. But andazi uba ndinomdla ukude kakhulu kum
but ndinomdla woba singadibana face to face. Bendizama ukui-inboxa but before ndingena kolu live video ndiye ndinomdla wokuthetha face to face. Ndisuka apha e-Eastern Cape, it's not akukho kude ukuza eGauteng. Sengisho uba ndinazo iimeans zoba ndingakwazi ukuya eGauteng. Ndinomdla wokubona because as much as into yoba mhlawumbi uyabona xa ubona into yoba you are successful. Hi. Hello. Simba. Hello. What's going on there? That was a mistake. Ndiyaxolisa mama. Oh, okay. All right. Ibhetri ilento yiyo le Yeah. ilento indimoshileyo. Oh, okay. Ndize Fine. ngapha ndisithi ndizoshaja ibhetri, manje ndafike ngoku ndathetha into zam ndagcina sendingasashaji, but at least Okay. ndiyishajile manje. It's okay. I'd Yeah. like to, ndingavuya into yoba mhlawumbi okay, mandibuze into yoba mhlawumbi xa ufuna ukukubona, yes you said funeka wenze appointment because ungumntu obhizi. Mhlawumbi ungenza njani i-appointment like i-privately, mhlawumbi singayenzi la i-appointment, ndingenza njani i-appointment nawe ecaleni into yoba mhlawumbi sofuna ukubona ngexesha elithize ukuza apho mhlambe yintoni efuneka size nayo njalo njalo, zintoni efuneka size nazo xa sizokwenza appointment nawe. Mhlawumbi singazichazi apha kulive, ndiyazi ukuba ndiyaziprofesha xa siza apho, then mhlawumbi ndikwazi ukuchazela into yoba yintoni mhlawumbi ingxaki esinayo before. I don't know whether we have to tell you into yoba ndizele ntoni okanye you'll just okay you just Yeah, do the yeah. appointment. Yes. Okay, no, ndiyabonga kakhulu. Awukuhleka. Enxa kundibuza enye into yazi. But ndiyabonga umbuzo omhle kakhulu. Undikhumbuza abantu abambalwa abathi xa befika esigodlweni, hayi bo Simba wazelapha umzi wami, hayi bo Simba yazelapha into ethile. Ngoba inkinga yami andikwazi kuthetha, into endivele ndiyithethe njengobinjalo yabo. That's what So that's what I ngixolisa like. That's what I yeah. like it because indithatha ixesha to believe izinto because I think thina ndingumntu skeptical. I'm very skeptical. Yeah. I'm also very stubborn. Mhlawumbi you'll see ezo zinto xa undibona. I must not tell you about me. I must not tell izinto zam because if xa usodibana nam you'll see, oh maybe uyazibona ngoku ndithetha nawe ezinye zazo nje as a gifted person. Ndi-skeptical kakhulu. It's not easy into yoba nditruste umntu. Yes. Yeah, no, siyabonga kakhulu. Yeah, umbuzo omhle, but ngicela nje ukuphendula umbuzo kwamanje ne. Yes. So xa uza kumwenza i-appointment ne, Yes. xa wenza i-appointment elilanga sivumelene ngalo kufuneka kube lilanga ozofika ngalo, uyabona. Yes. So yeah, ndiqala ukubona lapho nje okokuqala ukuthi okay lo muntu unyani uyeza noma akezi, singavumelana mhlambi xa sikhuluma njengamanje. Yes. But into mina
umuntu xa iza kum already into uNkulunkulu afuna ukundazisa nedlozi lakhe nedlozi lam bayandazisa. Okay. Uyabona? Okay. So ngoba ngingaba ne-conversation ngawe because mina i-focus yami kakhulu isemntwini ukuthi wena uzele ntoni apha, ngoba akekho umuntu ozele ukuthi ukweleta amadlozi. Yes. Akekho umuntu ozele ukuthi ukweleta amadlozi. Uma usuka endlini kuba kunento uma uye enyangeni ekusakule nyanga le uya kuyo. Uyabona? Exactly. So kube sekuba nezinto-ke uNkulunkulu azonitshela zona ukuthi no, khomtshele lo muntu lona ukuthi kukanje nakanje nakanje nakanje, so ndithathele from lapho ndikutshele into idlozi elinitshela yona. All right. Bona but kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ezinye izinto sithethe-ke sincokole kwesinye isikhathi. Okay. Uyabona? Sithethe-ke sincokole uthole ukuthi kuningi. So masenze umzekelo omncane. Into endibonayo ukuthi ezinye izinto ziyeshaya abantu. Bakhona abantu abenza uthole ukuthi waphunyelwa sisisu. Into zakhe nje omnye ziyamoshakala azibhalansi kakuhle because kunomntana okhalayo. Uyabona ne? So into enjalo ziba nokundisturb ukuthi no eyokumele ukuthi uyilungise into esiyincokolayo sometimes. Okay. Akuyonto ukuthi isikhathi esininzi ngoba kuba nestory omnye xa kuphume isisu ukuthi hayi nandisafunda ndandingekasebenzi. Uyabona izitori enjalo. Yes. So ndiba ngumuntu onjalo isikhathi esininzi but uma usukusiza nyani indaba zakho already sendizazi futhi into ezininzi into ezijulileyo. Yes. Nawe izinto endizothi xa ndizithetha nawe uzibone, not izinto nje endizozithetha after ungazi-understand. Unganga-understand mhlawumbe xa ndithetha ngedlozi lakho or ndithetha ngoNkulunkulu, uyabona ne? Okay. But if undithetha ngelife yakho ukuthi ngenza umzekelo omnye ndike ndammangaza, baninzi ndibamangaza phofu. Sithi mhlawumbe okanye kunesitha osaziyo ekhaya, mhlawumbe oyena muntu owaziyo efemelini uba lo muntu lo uyasigqiba. Uyabona ne? Kanti uthola ukuthi akunguye lo omaziyo, lo agqibayo ulapha emva kwalo. Oh my God. Uyayibona into efana izinto ezingakwethusa ezinye senditsho, uyabona ngokwespirit, but mina ngumuntu ndithetha mna into ethethwe nguNkulunkulu, angayithethanga nedlozi andiyithethi, singase siyincokole mhlawumbe. Okay. All right. Okay. Then how do I get i-contact yakho ke ngoku to make i-appointment? How do I get hold of you or umuntu mhlambe okuncedisayo, umncedisi wakho to get appointment nawe? Hayi, umncedisi okwamanje andikabi nawo umncedisi, ndiseyi-one. Andimfuni umncedisi okwamanje ngoba into zabantu ndithanda ukuzenza straight. Andifuni ukuthi ngihleli kanje ndiyalunguza ngoba kunomuntu ofuna undidubule, yabo. Oh my goodness. Yeah. Ayincane ke leyo. Yeah, so inamba yami ithi 064 977. Yeah, but ikhona nakwibhayo, but sengizoyisho ukuthi ithi 064 977 5263. Make. Yeah, okay. Make just kancinci nje. Okay. Kancinci nje. Andiyazi ndenantsika ulive wakho uthi ndikwazi uconnecta onto kwi-audio ndiye ndayitshekisha. I don't know nawa mhlawumbi kwelo cala lakho na. Oh, mhlawumbi ndim. Yeah, ithi ke ndicime lana kanje. Okay. Ndifuna ukucima iradio nje. Okay. Injani manje, seyi-right na? Okay, ndizayitshekisha ngoku uba ndikwazi uyivula na. Okay, let me get this pen first. Uvusi uthi do you do online consultation? Yeah, online consultation ndiyayenza but andibi nesikhathi kakuhle. Kungenzeka ukuthi ndikutshele nge-1 hour or ndikutshele ngakusasa ube uzoyenza ngakusasa online. But nje andibi nesikhathi moyifuna manje. Hayi, andibi nesikhathi esiningi unless ngisemoyeni. Yeah, so online wakho ithetha ukuthi uzovuka ngumuntu wonke ne? No. U-online andithi kunabantu othola ukuthi bafuna u-online njengovusi, njengobebuza mhlawumbe uhlala kude, uyabona, ufuna i-consultation kunento angayiqondiyo mhlawumbe. Okay. Yeah. So either one-on-one but online. Yeah, online, but for njengobebuza uvusi uthi okay, but we can make appointment right ngoba isenza basibe organized. Oh, okay. So i-appointment ukuthi sazi ba ngexesha elithile siyadibana siyasebenza kuyaphela, yabona. Okay.
Right. Tanya, can you keep pen man? There's pen and paper. Please. If you pull out just the phone number, quick. Pen. Oh, uhlala kweyiphi indawo ma? Okay. Uhlala kuphi nendawo inetwork ka mama user iyasokolisa. Ndiyayibona pha i-red. Kuyashisa namhlanje bafowethu eGoli yo. Hayi liyachisa nayizolo bekushisa. Yeah, okay, yeah. It's 064 064 977 977 52 52 63. Nanku user uyibhalile pha kuma comment ezantsi. Abe ubaba uvusi uyibhalile pha uvusi M. Siyabonga kakhulu. Okay. I'll definitely make an appointment with them. Ndifumane ne-address everything of yakho ne. Yeah, but la nisebenzela khona kuse Carltonville. Mawufika kwindawo bathi extension 8. La nisebenzela khona but ke nzoba sendikunikeza ku WhatsApp ilocation akunankinga. Okay. Injani crime apha? Kaloku sizobe sichuma imoto ebhale Eastern Cape apha sinulande. Yo kugcwele amampondo pha kugcwele amaXhosa abantu bakuthi kakhulu indawo yezimayini. Oh, okay. Yeah, indawo yezimayini. Hayi sibaninzi kakhulu omkhaya bam. Omntwana baninzi siyabonga kakhulu mama. Okay, inkosi kakhulu. Okay, amen. Libele suku lemnandi, bye. Siyabonga. Yeah. Kunjalo nje bafowethu kunjalo siyabonga kakhulu. Lisalinde abantu bami lana abakaqhamuki nokuqhamuka. Mara ngibona imoto ezingena endakungabo. Ndisalinde abantu bami. So ndiyabonga kakhulu guys, siyabonga. Xa uza kusimba nje ukhululeke kusho ukuthi kula nisebenzela khona kusekhaya eCarltonville. Yeah, iCarltonville ndisetown but ke guys cause abantu abasebendenza uba ndipanic problem abazayo because ndilinde bona uyabona but ithike nifunde ulenda ama comment kancane nangu uvusi M uthi thank you mkhulu siyabonga kakhulu baba uvusi athi user 070670 athi thank you Dr Simba siyabonga kakhulu mama. Yeah, so siyabonga kakhulu bafethu but la nisebenzela khona eCarltonville indawo bathi extension 8 indawo esetown la nisebenzela khona indawo nje iCarltonville indawo yezimayini. Ngicabanga ukuthi thina xa uyigugula ufuna ukwazi umlando wayo. Indawo yezimayini kula kune deepest mine in the world. Kusho ukuthi eyona mine eshone kakhulu umhlaba wonke ise Carltonville ibizwa kuthiwa iWest Deep level. West Deep level ngumponengi mine. Umponengi shaft ngoba imine sizibiza ngama shaft thina abantu abakufishane ukuthi uyazi ukuthi ndiye shaft 1 ndiye shaft 2 ndiye shaft 10. iWest Deep level umponengi iHarmony Gold. Ngicabanga ukuthi bathi nomtsipho nama shares kuleyo mine leyo iHarmony Gold. So bafowethu nifuna ukubonga kakhulu isikhathi senu. uNkulunkulu anibusise. Beningazi mina ukuthi kunabantu abarecognize umsebenzi wami, beningayazi like serious bafowethu, but ndiyabonga ukuthi umuntu xa ekwazi ukurecognize ukuthi serious lo muntu une calling. Ndiyayibonga kakhulu. So uNkulunkulu anibusise bafowethu, niphile kube kuhle. Amen. Siyabonga kakhulu.